Necha soatga tayyor bo'ladi? Ilochi 40 minutgami? Вот брат из Узбекистана. Какой город Узбекистан? Андижан. Андижанский. Салам, Андижан. Готовится плов для байрама. 2 казан. Брат из Узбекистана готовит. Вот брат Олега принес. Сам. Не за что. Таджик. Да, таджик. Necha soatga tayyor bo'ladi? Ilochi 40 minutgami? Siz sam O'zbekistongami? Qaysi shaharga? Andijon. Andijanskiy. Андижана салом скажешь? Assalomu alaykum. Я недавно в Узбекистан, Самарканд, Бухаро был. Андижан, этот, Гиздивон. Гиздивон, да. Гиздивон был, Тошкент был. Бухаро, Самарканд. Воха. Что это? Воха. Что это? Оха. Место путешествия? Да, Воха. Турист, да? Много туристов. Андижан это води. Воды, да? Воды Андижан. Ana aşağı başlar, başa başlar. Mahalla güzarıdan. Zor olsa, burasından gülüp. Aleykümselam. Nima qo'siq? Все ушли, кто кушает? Ну да, все ушли. Мама, рафт.
osh nahor. Aka nashir tabiat turasizlarmi? Ha, turing. Ha. Qishodam o'rnagan. Qishodam o'rnagan. Qo'yalarni chaqiring. Bolalar, cho'qalar, osh buda. Kelin osh nahor. Kelin osh bolalar. Osh nahor buda. Marhamat. Va alaykum assalom. Sizga ham bo'lib bo'lsa. Hozir. Ha, yordam bering. Chiqarish kerak. Lov. Yo'q. Marhamat osh buday bacho. Osh. Marhamat osh nahor. Kelin bolalar oshna. Onu taqlab qolish kerak o'zingiz. Ona tezda ketadi bu. Benim sen. Oğlum ben de. Hacı kan hacı ki. Hacı ki de mi? Ketpalada 3 kunda uyan. Kelyapti. Ha, uyga git oldu mu? Standart mı? 3-4 kun oldin ketgan. Kelyapti. Ya hozir ishkan, hozir to'g'ri ya. Hozir to'g'ri ishkan. Osh hozir kan, Hiç kim bilmeydi. ko'p bijim bugu o'sha. Ayva çok sorulmasın abi. Göç kurardı böyle göç oldu. Göç olmaz mı? Mal pala göç var. Cuma kunda sotar ekan. Bugün cuma yok. Ko'ramiz, Ya Oşu kuyu bırakıyor bakayım. osh salat qo'shib to'shib oladi. Да, узбекский. Повар тоже из Узбекистана, Наманганский. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кубёсто. Namanganский. Olim aka. Olim aka. Bismillah. Bismillahir-rahman. Bolalar, cho'qqalar. Bo'pti akam. Salomat bo'ling. На самом деле скажи, плов chiqish da. Atibol. Ha? Atibol. Anchisiga bepul bo'shat joy bayon. چیزی به اسم دکتر نخاله میگن که اکسوس نه